Ito, pinasama ito pangulaw na ng iba. Jadi hamuna lain namin pamoron namin si Dehuke ala parmopodo be apa di hati hall. Jadi ada parmopom mata batu bajo. Gagara namin. Suang-suangani nang dihina na marang-maranggi. Suang-suangani na mariboto na marpariban. Plus marohatta. Molutupe dahaha anongan. Sebenarnya di suatu daerah terus marohatta saya sudah pagadong 250 mau bisa halak pasal hatur hata nauli yang teringat sudah mah kita dapat angka pasu-pasu nasihat Tuhan oke pasangan pada sudah haha menerima bang gabi mana loras di tasubi keluarga bapak anak saya harap tadi mulai tiba teruk perjulu tutuan tempat dengan bahasa bisa luhut dengan bahasa na asin rohana di kita di partikir naulion buhita karena tapak dengan nong di mana ninong di bulu tuata partikir di burung nami di bodokku besar dia mau selalu na keluarga besar sila bukti perjulu kamu kani di hari tahun di ruang muna subi ka doon mo natapat di zon doon nami so katalis dua asa balitang mabang gabi matakos kaluan ari mo do gabi takas do nami marsi ko luluan ope tutu pasado nami ma ima ulos sabut pangiduang mo natong tumat ka kota ang giyak matutu di budian ni goro nami on di budian ni dokor manaputin na uli mon manaputin na ringgan mana pun di panggabian mo dia musaluk na tarlumohi ma di parani oto nami naong di buntuata partikia di mana angge patutu maningalo tua maningalo nasangabong mon di keluarga besar Sinabuke di parkorak ni guru nami di oto nami di partikia no nian kalau sesuatu ajol maun partigi ngoni dang terbaik sungabobu malala hati-hati di perkurang di nami on alai tongdo akan itu hatai marusur-husur di bekasar roha tongdo niang malateho di partikelon ala nasi dirang ni amatir do di guru nami guru nami madok malate di batu duata tumpe barsirang lain ima guru nami on na tongdo di bekasan nasi dirang ni hamatean so nong dia tahu Tuhan tak berhiti na bosona imam atau pastor tungna so disirang ia so sinirang ni hamatean jadi siapa yang nami don nami sebagai hula-hula di partikiron jela bila Tuhan taruh hagabio dia gabio di anak do di boru saat do tu nomor baupu anggia emak dilai nami namu kagaduhan dilihat Tuhan teman di gogo dilihat kay bason dilihat kay camniur sama lay konon tuna sa mga tuwa margogo lay ko laban di mudimun angka tinggalon ni boto namyon uy asugo don gabi si pasitak panilyon si belas lirohan ni kita na magpaisamak ma di koron ni Duhata suwa kabere nami tininggalon ni guru namyon dia mo sa loob na mamburo doon na masok katanis dua-dua ador haduk pang matugutugo ni Lompo ador hadidi tugutugo ni Orko nang sorma dua mo sa loob na kamamburo nami na purnami keluarga besar Sinabuke bayirin pa po sa matunamar nini sa matunamar nono pasatun nami ma ulos sa puto dia mo permusik nami Bama amang musik na upartusi. So urus mana putin oli, mana putin na ringamon tubok parang na. Ang dia patutu saut so ni dok ni angkasi dua-dua. Asa bonan yang kuli di dulu ni kabongan. Dorong ma diamu angka paparang na kadauli. Lusu-lusu ma diamu nang angka pasamutan. Betul. Asa lemak sedih juang lemak so binabuan
Tang yang nami, akka tulangmu, akka ula-ulamu. Manang dia yang usul ula-ulau. Saya di sini mau melakukan akka masa modal. Pasaki nama tulus satu. Soal tulus kasihan. Sana yang seorang mau lulus, seorang mau itu rambut Tuhan ini disuruh asal ini. Para soras maksudnya akan meninggalkan mau, akan berok. Saat maksudnya akan sinak kemana? Asal tahu, soal kata dua. Zong diuluan mana kadang madu guna papan. Dapok mah kana diluluan. Jumpa mah nasinalan. Aso saat isul mah saat madu wentian. Nungau masalah tami ulus sabuto. Ima soal ulus parpuli dua itu. Dua buru. Sesaat mah kana uli, saat mah kana dekan. Oras mali ta saluna. Nung simpul upasa kami sama ulus sabuk ni guru kami asa sabuk manoli sabuk manadingkan tupah niamatan nomor 2 di Batak isalani amang guru nung simpul siap kami pula muna naga bapahan upasa kami matuha muna sido putih kami siap pula muna bapahan Boleh ate mah di ula-ula kami raja bapahan. Pero aku saling anak pemahaman nanti. Jadi kita bapahan agak mundur mah kita asa masuk Kiano tutulang nami naik bulan. Jadi sebenarnya pamulya tema itu kata mulya kita kita saya guna. Kita mengiring-iring kita dari orang sahabat usaha tongkol kita ulah lagi pasok. Pacul kampoi kita tong bagasan amar sila golongan dunna ko kita tong foto mali bagas pun amang baru sila mungkin. Perbingka samaya to. Naon baru jumuru ima guru nadi hapolo mandi rohan. Lasti perbingka roma amang baru sila mungkin. Sehat to. Ada tahu bar beda nabi. Alam mo lutuk sa kanila no pinabuho pa to kami. Amang baru asa dilokton na kadura matong asa napurang na matong kita kan hapur matong iso maulatuk kami hula-hula muna tulang muna pasahaton ulos o puta mula jari matong pasahaton ulos di torti asa ulutok kami matong di patokan yung puta si julun-julun-duwi tuwag ka ari-ari na mangiho asa ibas na bantu ang katong perluman na siguro amaat kalibatasi waktu horas matong kita sa luhuna sa bangsura ni Paloro asapir menato moki baru baru nato pasalongan asapir menato biru lucu-lucu tujuh lelo dabo tak kata pengomongan ama baru sida uke marpangilok kami obat di bawani ima liga tutur nak angilunai baparan ada kalau subhanahu nami di bar kuti baganya rion ima kalau atur nami ima dule bere nami dia kana manggok yang namang guru goi paham ku pasar tamai dia kalau kata pasugani kata pasuhoras nusiko dia ka ulang manugutun lasima senoma kita nalawa pasahator di bahir bamma iya baik pak iya ikutok kamu lah ikutok kamu Sama ni matulang dah ulang-ulang. Kalau di sini macam hendak narok kepala tiga. Kami ke kawasan Huda. Nau pusang siok kami. Berjulu masuk mainaton. Tujabu-jabu nasa pinukan tanah. Namarun tu siok balik habat-habat. Di jauh hamuma, huda-huda muna. Mabasa po ni nato. Do alahan na naman do. Imang atabataki mana po nauli may mana po nalenggan di tininggalan ni inato
semantinai martinina matutuna matua di bana di lokoko mai tu bang sama mereka la somanima na marudu muse sia tulamuna marganing bulan opan di halanota na masahato tusung na ruduhi jadi dihita hula-hula bapahan doho tulang neng bulan tusau mahita lain nunga di dalam nak kiningan ima tujuh sia tulang neng bulan hulung direkolekku borak di dalam dung di dalam tujuh ina lebih disolong lain pasado di mata gajang do tangan di mata lahu mangalehon akka pasu-pasuna tu akka na tinupana rono puka o kunamen se koraraton marita nauni di sialani dari nauni dari naringkan di bagala scenario hulung di berengrekku ima warna tujuh manujungi nauli manujungi naringkan oleh ihinamik ni ibu tonamion dihelekku ng sosoni ng yakabire nami sa luhuk na ng sosoni ng ibahukum talay le rodo persukot ni kedua hula-hula tulangmu laho membuka ima tujung naurati dari bagasan lekku martamiak kita sedamiak serbangedeak kita terdebatang jasi sedario las fakuh mahami tuhamuna keluarga besar sudah buke asa habibe madusitahi mahami buidu langsung madusitahi mahami ahaduli nami di Predator 9 bulan oke hupasa tayo batuhamu mulai betung kayo bakahan anong nagari bakuhon alaikum warahmatullahi dama Mulai tiba di kamu para nami marga bapak jala ido tutu tikus na adat ng topau leone biaka areronong salpusa madu dikyo biaka nomor 2 kita nabatuluhon sisa da buru kita ima di buru kita nomor 10 las ido tutu biaka rinam salpu nau sadaro hatta bolo kamu dijulo kami dipudi bolo kami dijulo kamu dipudi nami ala sahat manwaing pertikian tu nalaho bapuho mo to bagelingota dohotope ufasata mima tuhamu para nabi hamu mana nalaho so papuon hata dauli hata dari kanong tabogi na kito kapag galewata si buko ima mau ya tebali anami di Predator 9 bulan hari makaham apuhon alayan ko mabitabi ang penutup siap damang maandongan tasoni matong sekna o pidahaha las pa apuhon mau pasahat matudahaha jadi malati patutu yang ngomong kami nunga upasahat kami akahatan lauli kata nadingkan atau pasu-pasu berhide na pasahat ulus sabuk iba sa kami hula-hula papahan dan nami matong mga lutuan tadi mata ang giyang nga sabut akalauli sabut akaladingkan di keluarga sida buke tarlumori ma papahan ni guru nami botok mo di pakit ganon so ni manak keringan apar siluli nami aparul nami ng gula berwarna nang pasangat tong ulus tujuh ima tulay nami na kabalu puro nami ang giyok madudulog tusung siya ang kamara do ang kamara siya lay nami Roma akanauli tujulan na roon asa giyok yo pameringan na tuwak ka ari na mangihod imang bolo di ala na papuno na roon tuwamu ang bolo nami asa doon nami so katanis dua harapangan madala tuhuda baladuk dalam tujabu ada nauli kata nadengkan atau pasu-pasu nak pasatami abuamu matdong hot martoman dijabu Sohon idornya batua madorong nami nong 10 itu maju di 10 lalu akahatan nauli yang nadengkan na pinasamu hot maya pun nami martoman dijabu matutu asa saat isul masih ada di batas 1 open 3 Rumah saat ulang acara dapat dulu di Madugong Nyarion saat may tahu pagkalian jala oras-oras. Tidak hahang neng bulan di Predator asa tidak damang di Baromopon di Burumuna ibu tonami asa di bagasa
dame na kelas di rumah na siente bapak kung sa tayo matudahan.